ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं। आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी। आपने हजरत खालिद इब्न वलीद को बुला के डांटा, फरमाया तुम मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। तो खालिद इब्न वलीद ने तो आगे से नहीं कहा हुजूर मैं भी सहाबी हूं। उनको पता था कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने उस वक्त इस्लाम कबूल किया जब इस्लाम का मतलब था मार, तकलीफ उठाना। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਏ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट। वाक़या करबला इससे रिलेटेड नहीं है कि जी उनके ऊपर पानी बंद हो गया, उनके ऊपर जुल्म हुआ, कितने बंदे शहीद हुए। ये सेकेंडरी चीज है। असल चीज है करबला हुई क्यों नबी इस्लाम की मेहनत को 50 साल के अंदर इस लेवल तक पहुंचा दिया गया कि हजारों सहाबा जिंदा हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी औलाद ज़बह कर दी जाती है। हम तो ये कह नहीं रहे कि कैसे ज़बह किया उन्होंने, आरी चलाई थी या तलवार चलाई थी। ये तो वाक़या करबला तो सबको पता है, इनकी शहादत भी सबको पता है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और इनकी वालिदा जो है वो जन्नती औरतों की सरदार है। और अल-मुस्तदरिक हाकिम में हदीस है हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, उनके वालिद उनसे भी बेहतर है। तो ये तो डेफिनेट हदीसें, ये तारीख तो नहीं है, नबी इस्लाम के फरामीन है। तो इनकी मौजूदगी में इनके साथ ये कुछ किया जाए तो हम निटी ग्रिटीज में नहीं पढ़ते, हम उस थीम के ऊपर कि ये कौन सी चीज थी जिसने खिलाफत राशिदा को मलूकियत में बदल दिया, हम उस थीम के ऊपर बात करते हैं। हम कहते छोड़ दे, बंदे जिंदे छोड़े। अल्टीमेटली क्या निकला है, किसकी वजह से हुआ है, वो तो हदीस की किताबों में मौजूद है। हम कब कह रहे हैं खुफिया कैमरे लगा गए जी किसने गोली, पहला तीर किसने चलाया, ये वो। हम तो बता रहे किसके दौरे हुकूमत में हुआ और उनका अपना किरदार क्या था, उसको किस तरीके से ला के तख्त पे बिठाया गया। वो सारी की सारी चीज़ें तो सामने हैं। वो तारीख की किताबें नहीं है, हदीस की किताबें हैं। अगर आप कहते हैं कि बुखारी मुस्लिम से हमने सिर्फ रफ़ुल यदैन की हदीसें लेनी है या ईमानियात की हदीसें लेनी है और बाकी जो बुखारी और मुस्लिम में आले उमैया की बदमाशियों को नंगा किया गया है वो हमने नहीं लेनी है, तो सर फिर आप अपने आप को क्लियर कट, फिर हम आपसे वाक़या करबला नहीं डिस्कस करेंगे, हुज्जियत हदीस पे बात करेंगे। आपको अपने आप को मुनकरीन हदीस कहना पड़ेगा। ये आप स्क्रूटनिंग कैसे करेंगे? इससे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि अजमत सहाबा बड़ी चीज है या अजमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो बरेलवी यही तो रोना रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुरान में थोड़ी आयत है। आप फिर मुड़ मुड़ के पढ़ते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इसमें तो नबी इस्लाम की तनकीस हो रही है। तो हम उनको क्या कहते हैं कि तनकीस मकसद नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, ना हो रही है। आप अफजलुल बशर है लेकिन आपकी स्पीशीज बशर है, ये हम अपना अकीदा समझते हैं, वो उसको तनकीस शुमार करते हैं। तो फिर उस वक्त आप भी बरेलवियों की बात मान के तो ये आयात पढ़ना छोड़ दिया करें। आप कहते हैं नहीं आयात है क्यों ना बयान करें, तो हम भी कहते हैं अहदीस है क्यों ना बयान करें कि सही बुखारी में हदीस है 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, वो जमात दोज़ख की तरफ बुला रही होगी और अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। अब इसके नरगे में जो जो आता है वो आए, मैं अपने नबी से टक्कर ले लूं। आप लोगों के मुंह का ख्याल रखते हुए कि मैं नबी इस्लाम को कहूं कि आपने क्यों ऐसी बात कर दी कि मौला अली के मुखालफिन को आपने दोज़ख की तरफ बुलाने वाली जमात कह दिया। तो ले आप टक्कर, जाए सीधा दोज़ख में और थोड़ी जुर्रत करें, आप ये कहा करें कि ऐ अल्लाह, अपने लिए कहा करें कि अल्लाह ताला आपका हशर यजीद और यजीद के अबाउ अजदाद के साथ करे और उसकी औलाद के साथ। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा हशर जो है वो
مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کریں, آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی, تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا, پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں, سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی, مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਜ਼ੀਦ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਜ਼ੀਦ ਬਾਰੇ. ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ. ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. यजीद को लेके बैठे हैं, यजीद 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 यजीद. भाई पीछे से मामला खराब हुआ. अगर नहीं यकीन आता तो ये बुखारी मुस्लिम की मैंने ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा हदीस मेन स्ट्रीम की किताबों से अक्सर बुखारी मुस्लिम जमा किए पढ़े. और सर मैंने तो इनको चैलेंज दिया है, ये हदीसें पढ़ के ना अपने मिंबरों से सिर्फ इन हदीसों की तशरीह अपनी पब्लिक के सामने कर दें. नहीं कर सकते तो फिर लानत के मुस्तहिक तो हो रहे हैं हक छुपा के, और क़यामत दिन के मुंह पे लगाम डालिए. और फिर मुड़ मुड़ के कहते हैं नहीं जी वो कुछ चीज़ें ख़ास होती हैं वो अवाम नास के सामने नहीं करनी चाहिए. वो सहाबा कराम भी बाज़ का ऐसी बातें पब्लिकली नहीं करते थे. मैंने इसके ऊपर बड़ा एक मेरा क्लिप है यूट्यूब पे, मौला अली से मुतालिक 5 झूठ. तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हैं. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह के बंदो, जो चीज़ें नबी इस्लाम ने मना की हैं बयान करने से, वो तो हम डिस्कस कर भी नहीं रहे. मैंने आज तक आपको मुनाफिकीन के नाम बताए? आपने हुज़ैफा इब्न यमान को बताए थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में आता है. तो मैंने आपको बताया आप राज़दार रसूल थे, ख़त्म होगी बात. मैंने कभी डिस्कस की है? अगरचे मैंने सही मुस्लिम की हदीस 7035 नंबर डिस्कस की है कि नबी इस्लाम ने फरमाया मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक हैं, वो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक कि सुई की नाके से ऊँट में गुजर जाए. और उनमें से 8 ऐसे हैं जिसकी कमर पे दुबैला फोड़ा निकलेगा. मैंने आज तक आपको बताया कि किस किस की कमर पे दुबैला फोड़ा निकला और उसकी मौत उसी फोड़े में हुई है, बताया? तो मैं तो वो चीज़ें डिस्कस भी नहीं कर रहा, मैं वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ जो नबी इस्लाम ने अलामातुन नबुव्वा में बताई हैं. ये इमाम बुखारी हदीस नबूवत की दलील के चैप्टर में लेके आए हैं. और इमाम बैहकी ने 3500 अहादीस पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है दलाइलुन नबुव्वा, कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी क्यों मानते हैं, इसके ऊपर. और उसमें ये सारी हदीसें अम्मार इब्न यासिर के कत्ल वाली लेके आए हैं, बताने के लिए कि देखें हमारे नबी इस्लाम की नबूवत की दलील है कि आपने अपनी वफात के ऑलमोस्ट 30 साल के बाद होने वाले वाक़े को पहले ही बता दिया. ये हदीसें छुपाने वाली नहीं, बयान करने वाली है. अलामातुन नबुव्वा की हदीस है. आप कहते हैं छुपाएं. अगर कोई हदीस दुनिया में नहीं छुपाई जा सकती ना, तो अलामातुन नबुव्वा वाली हदीस है, क्योंकि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जस्टिफाई करती है. वरना मेरा एक मासूमाना सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें करके इनके ज़ोम में नाऊज़ु बिल्लाह उम्मत को मुसीबत में डाल दिया. आपने खुद ही फरमाया कि ये होगा. क्यों फरमाया आपने? मैं तो बयान करके मुजरिम हूँ, तो जिसने मुझे खबर दी है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये मुस्नद अहमद की हदीस ये मैंने घर बैठ के बनाई है कि मेरी बीवी का क्या हाल होगा जिस पे हौब के कुत्ते भौंकेंगे. तो सैयदा आयशा से मुझसे ज़्यादा नबी इस्लाम को मोहब्बत थी. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ. अब अल्लाह के पैगंबर थे, आपने अपने घर की खबर भी नहीं छुपाई, बता दी कि ये होगा. और इससे बढ़ के आप सही बुखारी में देखें, अम्मार इब्न यासिर का खुतबा है. मैंने ये सारा, परेशान नहीं होना, ये रिसर्च पेपर में सारा कुछ मौजूद है और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो इसमें स्किप हो. सही बुखारी में खुतबा है कि अम्मार इब्न यासिर को मौला अली ने भेजा कूफे में
کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بصرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے. تو عمار بن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس قتال کے لیے مولا علی نے بھیجا. تو سیدنا عمار بن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا. بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیڑھی پہ عمار بن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا. حالانکہ حسن ابن علی سے 4 گنا بڑی عمر تھی عمار بن یاسر کی, 90 پلس ہو چکے ہوئے تھے, 3-4 گنا ان کی عمر تھی, لیکن اہل بیت کا احترام کیا. خود نچلی سیڑھی پہ بیٹھے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے سیدہ عائشہ, دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم. یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آ گئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, پیغمبر نہیں ہے وہ. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اب دیکھے گا تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. علی کی نہیں, اللہ کی. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ان کا اولو الامر مولا علی ہے, ان کی اطاعت واجب ہے. یہ اللہ نے آزمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہا تھا سر آخری صحیح رکھو, پچھلا رہن دو, بلکہ پچھلے والا رکھو آخری والا رہن دو کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں. وہ حدیث گھٹنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, کاٹ چھانٹ کرنے کا. وہ آدھی حدیثیں لکھتے ہیں نا, آدھی حدیث ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خطبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے, بس. لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے, آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی, جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں. ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ. صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث سب. میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر تم میں سے کسی نے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے 1 مد یعنی 600 گرام خیرات کی, آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے بس. حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جھگڑے کے دوران, حالانکہ دونوں مسلمان تھے. ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਲਵੀ ਦੁਆਰਾ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ. صحابی تھے, آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا, فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں. ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار, تکالیف اٹھانا, اور خالد بن ولید نے گولڈن پیریڈ میں صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا. میں تم لوگ یہ کر رہے ہو, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں طلقاء, مؤلفۃ القلوب, آل امیہ, ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے. یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر وہ مؤلفۃ القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سب و شتم کروائیں سیدنا علی پر, تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں حدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی مت دینا. ہم نے تو خیر کبھی دی بھی نہیں ہے. اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تک ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدنا علی کی گستاخیاں کی ہیں نا, ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی
आले उमैया के बारे में नहीं की है। मैंने आज तक आले उमैया के ऊपर बाई नेम किसी के ऊपर लानत की है? हालांकि ये मौला अली पे करते रहे, ये है लानती खुद हो गए ना। जब मौला अली पे लानत की तो लौट आई। मुस्नद अबी आला में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है, मुस्नद अहमद में भी मौजूद है कि सैयदना अली को जिसने गाली दी उसने रसूलुल्लाह को गाली दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उम्मे सलमा ने कहा था, शेख जुबैर साहब ने इसको तहकीम में सही लिखा हुआ है फुट नोट के ऊपर, कि लोगों तुम्हारे मेंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं, तो उनका माज़अल्लाह हम कब कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उम्मे सलमा ने कहा तुम लोग अली और उससे मोहब्बत करने वालों पे गाली गलोच नहीं करते हो क्या? जबकि मैं नबी की बीवी कहती हूं कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सैयदना अली से मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। लिहाजा जब ये तुम कहते हो ना अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत, तो ये लानत तो तुम नबी अलैहिस्सलाम तक लेके जा रहे हो नऊज़ बिल्लाह, क्योंकि अली से मोहब्बत करने वाला तो पहले नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और फिर कहते हैं सब का मतलब वो तनकीद है। और ना पुरानियां गल्लां, पुराने बाबे, पुराने बुजुर्ग, झूठे हो। सही मुस्लिम खोलो 6229 गदीर खुम से अगली हदीस, लान अल्लाहु अबद तुराब के अल्फाज है, मट्टी वाले इब्ने अबी तालिब पर लानत, ये अल्फाज मौजूद है। सबका तर्जुमा लानत ही है, तनकीद नहीं है। अच्छा फिर मेरा मासूमाना सवाल है कि इसका मतलब है सहाबा पे तनकीद करना अच्छा काम है? कहेंगे नहीं। तो बताओ ये बुरा काम कौन करता था? शिया का अब्बा कौन है? राफजियों का अब्बा कौन है? आले उमैया। तो लिहाजा शिया नु मैं कहना कि तुसी शेखैन के ऊपर बकवास और तबर्रा करने की बजाय ना आप लोगों को हकायक बताएं कि टूटी कमंद कहाँ। ये सब मुजरमीन आले उमैया है, और ये आले उमैया और बनु हाशिम की लड़ाइयाँ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ, ਇਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਆ ਸੁੰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸੀਆ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ इक्वल क्यों नहीं हैगी, ये वजह कोई दस सकता तो कमेंट च दसी जरूर। नबी इस्लाम की बेइज्जत से पहले चल रही थी, सदियों से चल रही थी। वो तो फिर अल्लाह ने बनु हाशिम को नबूवत के लिए चुना, तो इनको ये फिर जेलसी हजम नहीं हुई, वो चीज़ आगे चलती रही। खैर छोड़ दे, एक तल्ख टॉपिक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੀ, ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਕਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਕਿਹਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਬਲਾ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਬਲਾ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।